okwesharinga kw'abakazaba nokwijaho bwa nyuma ya kanso okubabinga ha street ya Katare ahabwo kukinjiramo amaduka nokwe kubarondera omwanya omusya omu Katare enyuma y'amaduka. Okurijeraho abashubuzi batwire nibetombwitira abebembezi babo ngu nukwe kanso eyashitamira ebiro mukaaga okwezi oku ekahinguza okwibinga ab'ebyokurya ebirikujunda omu maduka ekitara kikiriire. Abari kugira ngo abantu baguze grocery mu maduka baragahera musimbono yanyu tugira ngo resolution ya kanso ekore ehindura abantu bari yabize mu grocery kurya kandi baba batakwije nibyo tube tujyangu tube tukora nito nco twashara mu kuredebi ngwihangare birebe obwo bwire no bwayo wereka guta mu 7 aba batoreka emishuburo yabo okwera umunejunda kiraka kuyaturebe yatwesere cyo omudodo mbukura kuriya twantwanda tubyata muryango gwe amanye okutusasire no kutuferira akubata kucumanya kuya meya kuya yatomudara kuriya taka turambura. Abashubuzi bamwe abakazi n'abatareka ebyo kurya bagizireho urukiko rwaho naho n'abebembezi ba town council konka ruhweriro mu kutongana. Wana nakusubara watermelon kusubira. Munoza kubyana. Rero ngoze kunengani ukuza kusasora watermelon yemtware ebi. Iroko pangisenje. Omutoni hari main zero. Shabakaruso ebintu byitebye byareba. Etwirukangirira mbigwerezi twine kigwereze cyo kitayirira na minister webigwerezi atuyambe umunsha tine kiri umuntu abana tubara mu nashaka naroni ziriyo nza kutukoma tandukana ncyakare twakutandika kwiha abantu abaryo mu maduka kubagarangayi umukatare abagorosare boko kiragero cy'ugambe cya kanso kandi nimwe mbaho businge mwahurira ekindi kubasaba ningwe namugarike mutengore taro n'abantu b'amaduka Gasha kwa Evans Taremwe.